turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Icyubahiro kibandanye guhabwa Imana tuzigama ku munsi ku munsi. Imana twitwararitse, Imana igihe tugira neza uko bukeye uko bwije. Twaba twayivuze kubaho ni kubw'ubuntu bwayo. Kugendagenda hano kw'inosi ni kubw'ubuntu bw'Imana. Kuronka ikintu icarico cose n'ubuntu Imana igiye tugirira. Ni naho mpamvu dukwiye kwama dushima dukengurukira Imana yo ibidukorera. Ino sana kano kanya dusubiye kuza imbere zanyu dushima dukenguruka ukugira neza kw'Imana yo yatwemereye kuba kuvuga n'ubuntu bwayo. Ivuze ati ntusubire kuvuga ucuhagarikira ngaho. Niyo kumva tugishobora kuvuga n'ubuntu bw'Imana. Tugomba dufata akanya keza dusangira ijambo ry'Imana. Turafise umushitsi tugomba atubwire ijambo ry'Imana. Bana bacu muri kano kanya keza. Aho uri hose turaguhaye ikaze kugira ngo witegure uja usange ijambo ry'Imana nacu. Mbere ya byose banza urabe ko wakoze subscribe cyangwa sabone kugira ngo amavideo yose azoza acana kuri YouTube cyangwa kuri Facebook ntihagire nimwe zo gucika. Turaguhaye ikaze banza urabe neza ko urakora subscribe usabone kugira ngo ntihagire video nimwe zo gucika. Turaguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo atangure asenga Imana agusengera hama tubone gusangira ijambo ry'Imana. Turaguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane bakunda b'Imana, umunsi mwiza nuvuga Imana twagireje namwe. Ego bwa mbere maje gushimira Imana bya byose yangiye ubwo buntu. Nkuko bisanzwe turi kumwe na Pasteur Masumukwene va batazira Pasteur Mugisha nkaba nkora mu ishengero The Door Christian Fellowship Church mu Burundi ikora mu Mirango ibarabara ry'icumi nimero 29. Abafashe kano kanya shimira mwese turi kumwe ari ku murongo. Imana yagenza cyane ko mbere ko twinjira mu jambo ry'Imana reka ndabasabe dushimira Imana. Imana tugushima kuri Imana iganeza uzubuntu. Tugushime kuri Imana dukunda kandi twitwarika. Tugushime kendi izimana mu byose kuri kano kari duhaye ko kubano tubeyaga ijambo rya Imana singe Imana mwese ariko atumva Imana umuntu wese ariko atubona mwiza ni mwese mushoboze Imana mama rero mu byose abantu bose batakora kiganiro Imana nakwingize Imana rero jambo ribatanze mu by'imwe Imana natwege Imana Yesu Kristo tukoreshe nawe Imana tushoboze nawe Imana kenzo ntabari twege Imana Yesu Kristo ariko izina rishigwe hejuru ishimwe byose n'icyo n'ibyawe mu izina ry'Imana Yesu Kristo n'icyo byizeye amen. Ejambo ry'Imana kuna twiga mu mwanya yatubwira riti Yesu yerekana imbabazi no kuduhamagarira kwihana. Yesu yerekana imbabazi no kuduhamagarira kwihana. Tusomye muri Yohana 8:11 turabona hariho abanyedini bari abadinyedini bari barongozi hanyuma bazanira Yesu Kristo umugore yasambanye. Rero uko kumuzana kwabo ntibari bamuzanye gusa kugira ngo bamagize gusa ahubwo wari n'umutego kugira bashobore gutega Yesu Kristo. Rero kino gisoma tugiye kwiga muri kino gitondo muri data kitwereka imbabazi z'Imana, kitwereka ubwenge bw'Imana, kitwereka n'ugoroka ku mama wacu Yesu Kristo kandi gitwigisha ingene tugomba kwirinda ivyaha kandi tutakwiye n'ingene tugomba gufata abandi. Yohana 8:1 gushika kuri 11 haravuga ati Yesu ajya ku musozi wa Erayoni mu gatuturu asubira mu rusengero. Abantu bose baza ahari aricara arabigisha. Abanyabwenge b'ivyanditse n'Abafarisayo bamuzanira umugore afasha sambana bamushira hagati baramubwira bati mwigisha uyu mugore bamutumbukiye ko ariko arasambana kandi Mose mu vyagezo yatugeze kwicisha amabuye bene abo none weho vuga iki? Ariko ivyo babivuga ari kumugeza ngo bamukure ku rwitwazo rwo kumurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoke hasi maze bakomeje kumubaza arunamuka arababwira utagira icaha muri mwebwe n'abari we abanza kumutera ibuye. Asubira kunama yandika hasi nabo bavyumvise basohoka isorosoro wereye kukuze ugashita ku muto. Yesu asigara wenyene bona wa mugore yarahagaze hagati. Yesu yunamutse aramubaza ati yewe mugore bamwe bakureze bari hehe?
nta numwe yagucira urubanza. Nawe ari ati nta numwe mugenzi. Yesu yamubwiye ati nanjye singucira urubanza, niwigire guhera ubu ntuzusubire gukora icyaha. Imashini cyane. Reka turabe bwa mbere ibyagirije byagira uno mugore. Turavye ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 5 biravuga ati abanyabwenge ibyanditswe ngo n'abafarisayo bamuzanira umugore afashwe asambana bamushira hagati. Uno mugore abafarisayo n'abanyabwenge ibyanditswe bamuzanye mu ruhame bamwibutsa Yesu Kristo amabwirizo ya Mose. Haleluya. Bibutsa amabwirizo ya Mose yuko uyu mugore agomba guterwa amabuye. Imashini cyane. Aba bantu bagomba kwigisha Yesu Kristo, bibagira yuko Yesu Kristo byose akavuga bizi. Yesu Kristo niwe yaremye Mose, mugabo bacu bagomba bigira abanyabwenge bakomeye cyane bagatima bw'ija ya Mose avuga nuku nkuko wewe umengo ntabyazi. Imana tubabariye cyane. Bagomba kumaramaza uno mugore, ariko ikibabaje ni uko batigeze bazana uwo bariko barasambana. Abantu niko tumeze, ducira imanza abandi, tugira nkunzi ujya mugabo ko batamuzanye wese. Rero tega abantu bene data, turihutira cyane kwerekana ibyaha by'abandi, ariko tukibagira yuko natwe dufise ibyaha. Bihutiye kwagiriza ibyo mugore, mugabo ubwabo bibagira ko nabo nyine bafise ibyaha. Imana tubabariye cyane. Ikigira kabiri tugiye kuraba, Yesu Kristo yayerekanye icyaha cy'ujya mugore. Turavye ku murongo wa 6 gushaka ku 9 avuga ati ariko ivyo babivuga ari akumugeza ngo bamukure ko ugwitwazo ko bamureka. Ariko Yesu arunamuye yandikisha urutoke avuga ati maze yandika hasi urutoke, yandikisha urutoke hasi, maze bakobeje kumubaza arunamuka arababwira ati utagira icyaha muri mwebwe naba ari we abanza kumutera ibuye. Imana tubabare cyane. Hano Yesu Kristo yerekanye ibyaha byabaje baje kurega. Yagomvye kwerekana yuko naho baba mumuzanye namwebwe murafise ibyaha. Haleluya. Cyo yavuze ati utarakora icyaha muri mwebwe nta mutambuzi. Haleluya. Baje bigira abantu ababere. Uko niko abantu tumeze. Twaza twigira abantu bera aho tagira ibyaha, tugatunga intoki bana nakaniwa mubi, tukibagira yuko natwe turi ababi. Bari bazi kwese atabazi. Uno mugore we ntiyarabazi, mugabo Yesu Kristo yarabazi. Imitima yabo indani bwina we yarabazi. Kitwabwiye ati muri mwese uzi ko atacafise, uzi ko atarakora icyaha namutambuza ibuye. Hano rero kumurubwira hano hatwereka ko Yesu Kristo nawe yerekanye ibyaha byabo. Baje berekana ibyaha by'ujya mugore, nawe yerekana ibyaha byabo. Imana tubabare cyane. Aho rero mane data kubaza ibibazo bakiri kare wihuta, Yesu Kristo yabanje kuyandikira hasi. Cyatubona rero bizi tuyenge n'umumu wese yagiye anyororomba, kuko ubwabo nabo nyine barabanyabyaha, umwese atangwa kunyororomba. Bene data ngaho twakora ikigwanya baki. Imbere kucira urubanza abandi mane data, banza wisuzume na wewe, bandusuzume ubuzima bwawe, kuko twese twakeneye imbabazi z'Imana. Kigira gatatu, Yesu yerekanye imbabazi kuri ujya mugore. Turavye umurongo wa 10 na 11 yatubwira ati Yesu aramubaza ati yunamutse aramubaza ati yewe mugore bamwe bakureze bari hehe, nta numwe gucira urubanza? Nawe aramubwira ati naramubwira ati nanjye singucira urubanza, niwigire guhera ubu ntuzusubire gukora icyaha. Yesu yerekana ko imbabazi ziwe ari ziwe bidashira, imbabazi ziwe zitagira iherezo. Mane data bose bamaze kugenda, Yesu abaza mugore
ati na babandi bakogeze bari hehe? Aravuga ati bose bagiye. Na Yesu aravuga ati rero nanjye singucira urubanza, ariko genda ntuzosubire gukora icyaha. Imana tubare cyane. Rero imbabazi z'Imana niziyo bidasha muri data. Ibyaha byacu naho byaba bimeze gute, Yesu atubabarira. Yesu abarira wa mugore, ntiyamucira urubanza, umugabo yamubariye. Rero imbabazi z'Imana muri data zama bidashira. Reka dusome duheraheza. Ubuntu bw'Imana bukorera hamwe, ubuntu n'ukuri bikorera hamwe. Yesu Kristo yerekanye imbabazi zidasanzwe kuri urya mugore. Yamubabariye ariko amutegeka kugenda kubaho atacahagira. Rero ubuntu bw'Imana cyangwa imbabazi z'Imana ntizidutera intege gukora ibyaha. Yesu Kristo ntiyamuteye intege kubana yakora icyaha, ahubwo yamuteye intege kudakora icyaha. Rero uvuye ko ubuntu bw'Imana bene data buraduhindura. Imbabazi z'Imana ziraduhindura. Yesu Kristo ku mbabazi ziwe ahindura urya mugore ati genda, ntusuba wa muntu adashobora kuba akora icyaha, ariko usuba wa muntu agomba kubaho adakora icyaha. Bene data ubuntu bw'Imana baduhindura. Turangiza tuvuga tuti ino nkuru n'umugore yafashe asambanya yerekana ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo. Ntitwihutire guca imanza, kuko natwe dukeneye kubabarirwa. Yesu atanga imbabazi kuri abo bose bazisavye kandi abo bose bamujeko. Muno mugore natwe turashobora imbabazi tukagira itanguriro rishasha. Uyu mugore yafise kahise kabi, mugabo Yesu ama gutangura neza. Imana ishimwe cyane. Ntacyo tujye twaciyemo, Yesu aduha itanguriro nziza. Uno mugore abwirwa ati genda ntuzobere gukora icyaha. Rero natana mwene data umunsi Yesu aguha itanguriro ryiza. Ntacyo itabyukura camo, ntacyo itoryo vya ufise. Benshi bashaka kwagiza umunsi atujya n'umusuma, atujya n'imaraya, atujya sinzi n'ibiki, ariko ngo kwa Yesu araguhitangura rushasha. Ngo kwa Yesu araguharira maze aguhitangura rusha. Yesu agweza cyane bari kurumviza ubutumwa bw'uno munsi. Imana ikugeza cyane kandi Imana ikuzigame. Kadusengera bose bumvise buno butumwa kandi bose bagomba itangura rushasha. Kandi muri data ntiwihutiye gucira urubanza abandi, ariko wihutiye kugira imbabazi. Imana igeza cyane. Kadusenga. Mana tugushimira imbabazi zawe. Mu izina rya Yesu Kristo tugushimira ubuntu wagiriye neza abasabyi ba Imana. Uno mugore Mana abantu bari bamuciye bwo gupfa, ariko mu Yesu Kristo nawe umucira kubaho. None Imana kwingize Imana twebwe utugire imbabazi Imana. Tubanyavya turimva nabi, tunavuga nabi, tukanakora nabi, tukanashana umungiro Imana itagushicibaro Mana. Utubabare Papa, aho tuvuga na Imana tugirije mu minsi ya Yesu Kristo, aho dukosa Imana tugibuze na Imana. Abantu bose bakaba mu tuma Imana, ubabare Papa, uje gutangura gushasha mwizina ryo mama Yesu Kristo. Mana tuindi ikintu cyose kitakuva ko Mana, utuindi ica Papa, utuzigame Mana yacu, utugwanire neza Mana yacu. Ya neza Mana ushayumvisha buno butuma, Mana udutaza mu mpwemo mwizina rya Yesu Kristo. Cyobo na Imana yacu uzokoza mu junisi. Vyose Mana bigene mu kombe bwawe, uzokoze sego wangu bari mu junisi. Mwizina rya Yesu Kristo n'umucunguzi wacu tuzabizeye. Amen. Imana iza cyane mu buzima bwegejwe, ntimusuye gukora ibyaha. Yesu agire neza cyane. Amen.